Ulazimo u Ulan Ude, glavni grad Republike Burjatije u Rusiji, ovde u Sibiru. Sa danom zakašnjenja stižemo ovde. No šta da se radi, juče stvarno se nisam osjećao dobro i morali smo da prekinemo etapu. Tako da u rano popodne za nas stižemo na jučerašnju destinaciju. No, bolje ikad nego nikad, naravno. I moram da kažem da je već na prvi pogled Ulan Ude veliki grad. Veliki grad. Mi idemo ka centru, sada ćemo preći Selengu, reku koja protiče kroz ovaj grad. Već smo je danas jednom prebacili preko novog mosta, a evo sada i drugi put vraćamo se sa istočne strane reke. Idemo u centar grada. U Ulan Udeu bit ćemo nekoliko noći. Napravit ćemo i izlet i na Bajkalsko jezero. Evo nas preko Selenge. Reka nešto manje nego Sava. Recimo da je velika kao Sava negde od Sremske Mitrovice u Srbiji ili eto nešto veće nego Sava u Zagrebu.